Saboru Trubača u Guči. Predstavljaju se istoimeni orkestar Darka Stankovića iz Zagluželja. Evo drugice u ručicu gospodinu Novića Gušta. Najbolje druga kategorija omladinaca Vladimir Ivanović iz Zagluželja. Za najbolji orkestar u kategoriji omladinaca ja ću zamoliti za malo pažnje. Dakle, za najbolji orkestar u kategoriji omladinaca žiri je proglasio orkestar Isidora Zećirovića iz Zvornika. Najbolji orkestar u kategoriji omladinaca, orkestar Isidora Zećirovića iz Zvornika. Preostaje još da kažemo koji su se orkestri sa ovog takmičenja kvalifikovali za nastup na finalu Sabora Trubača u Guči. Naravno iz kategorije omladinaca. To je orkestar Isidora Zećirovića iz Zvornika. Zatim orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagluželja. Orkestar Stefana Ristića iz Vladičinog Hana. I orkestar Aleksandra Avdića iz Vranjske Banje. Sada, poštovani prijatelji, uvaženi gosti, dragi gledači i ljubitelji probe, možemo pristupiti dodeli priznanja najboljima u kategoriji seniora. Za početak, stručni žiri smatra da je najbolji bubnjar Boban Rifović iz orkestra Bojana Ristića. Da čujemo sada koji je i najbolji basista. To je Aleksandar Jović iz orkestra Bojana Krstića. Najbolji basista Aleksandar Jović iz orkestra Bojana Krstića i Vladičinog Hana. Evo i odluke žirija ko je najbolji tenorista. To je Nasir Sejdić iz orkestra Srđana Đerovića iz Zvornika. Najbolji tenorista Nasir Sejdić iz orkestra Srđana Đerovića iz Zvornika. Poštovani prijatelji, vreme je da čujemo i koji orkestar je na ovogodišnjem takmičenju najbolje odsvirao kolovom. To je orkestar Saše Krstića iz Zagluželja. Najbolje odsvirano kolo, orkestar Saše Krstića Zagluželja. Sada je vreme da čujemo i koji je najbolje odsvirao narodnu pesmu. Najbolje odsvirana pesma po oceni stručnog žirija orkestar Kristijana Azirovića. Orkestar Kristijana Azirovića iz Zvornika je na ovogodišnjem takmičenju najbolje odsvirao narodnu pesmu.
sviranja. Ona ove godine pripada orkestru Kristijana Azirovića. Poštovani prijatelji, sada su na redu 3 najatraktivnije nagrade na ovogodišnjem takmičenju. Stoga ćemo prvo čuti koga žiri publike smatra za najboljeg trubača. Žiri publike smatra da je najbolji trubač na ovogodišnjem takmičenju iz orkestra Vladice Novkovića iz Zaguzana. Trubu će uručiti gospodin Novica Tomčev. Po oceni stručnog žirija, najbolji trubač latinskog leta, odnosno po oceni žirija publike, najbolji trubač je Vladica Novković iz Zaguzana. Evo sada i odluke stručnog žirija koja je prva truba 29. latinskog leta. To je Siniša Saković iz Zaguzana. Nagradu ću uručiti gospodin Novica Tomčev. Prva truba 29. latinskog leta. Siniša Saković iz Zaguzana. Prva truba je još jednom posljednji stručnog žirija, pripala je Siniši Stankoviću iz Zaguzana. Ja ću vas zamoliti za još malo pažnje. Ostala je još jedna od dodanih nagrada. Memorijalnu glavnu nagradu na ovogodišnjem glasinskom letu 2014. godine Bakija Bakić za najbolji orkestar dobio je orkestar Bojana Krstića iz Vladice Novkovića. Najbolji orkestar Vladičkog leta, orkestar Bojana Krstića iz Vladice Novkovića. Dakle, čuli smo u čije ruke su otišle 3 najprestižnije nagrade ovog takmičenja. Preostalo je još da kažemo koji su se orkestri sa ovog takmičenja kvalifikovali za nastup u finalu Sabora trubača u Nišu. Dakle, još jednom najbolji orkestar
Preostalo je još, poštovana publiko, da kažemo koji su se orkestri sa ovog pretakmičenja kvalifikovali za nastup u finalu Sabora Hrvača u Guči. To su sledeći orkestri. Orkestar Bojana Krstića iz Vladičinog Hana. Zatim orkestar Kristijana Azirovića iz Biljnika. Orkestar Batije Bakića pod upravom Ekrema Malenkovića iz Vranja. Orkestar Siniše Stankovića iz Zaguženja. Orkestar Srđana Azirovića iz Biljnika i orkestar Saše Krstića iz Zaguženja.